सब्सक्राइब कीजिए उलमाए अहले हदीस जेंट के चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस पहले देखने के लिए। जन्नतियन जन्नत साने परवरदिगार या जमात थयन तमन अंदर शुमार सानन वालिदैन थयन तमन अंदर शुमार अशकरिन सत्थन सासन अंदर शुमार इमन बगैर हिसाब किताब गछन दाखिले जन्नत वनन वोल थयक तमन अंदर शुमार बोजन वोल थयक तमन अंदर शुमार आमीन या रब्बल आलमीन। मगर तौहीद मिसान सुय जन्नत अंदर जन्नत बशारत दित बशारत दिन वोल पैगंबरन बशीर पैगंबरन नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिलसिलतुल अहादीस अस्सहिया गवाह सिलसिलतुल अहादीस अस्सहिया हदीस नंबर 319 बरवाइत ब्रोड रचन वोल ब्राडन सित मोहब्बत करन वोल अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु सुकरन बयान दपन काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना अव्वल गोडनेथ युस गोडनेथ जन्नत अंदर गोडनुक तबक कैस दाखिल सोन छु ईमान गोडनेथ अचन जन्नत अंदर मुहम्मद रसूलुल्लाह सोन छु ईमान पत आइसे अबा बकर सिद्दीक मगर युस गोडनुक तबक आइसे जन्नत अंदर तिहंज मिसाल कर बयान रसूल अकरमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमोख तिहिन यम रोय आसनो जन आसन तुम 14 जून हिन पट ताबरा इतके 14 जून चासन नप नप करवन जून इथे कत आसनो तिहिन रोय चमकान तिहिन बुछ चमकान और युत योत न युस वन दोयम तबक गई जन्नत अंदर दाखिल गोडनिकिस तबकस आसो पनुन बुत यहिन चेहरा आसन 14 जून हिन पट प्रजलान मगर युस दोयम तबक आइसे तिहिंज मिसाल कर बयान यम हदीस मुबारक अंदर रसूल अकरमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमोख दोयम तबक तिहिंज मिसाल छु जन छु आसमानस पे तुम तारक इतके तारक चमकान तिथे कत आस दोयम गिरो जन्नतन हुन जन्नत अंदर चमकान और फरमो रसूल अकरमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यु सारी खोत रोशन तारुख आसे तिथे कत आसन यहिन रोय चमकान और युत योत न औसाफ कर बयान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमोख यम जन्नत अंदर दाखिल गसन यम जन्नती जन्नत अंदर आसन तम आसन पिशाब करा न बैतुल खुला अचन जरूरत न तुम बोल बराज करा न तमन कजाय हाजत पेवन करुन यम जन्नती अंदर जन्नती आसन या जमातस करिन तमन अंदर शुमार आमीन या रब्बल आलमीन। और युत योत न पिशाब ची योत न पेख न जरूरत तम आसन थोख त त्रावा जन्नती आसन पन्ने ओस से थोख त त्रावान और युत योत ना जन्नती पन नस दना अल्लाहु अकबर ना जन्नती थोख त्रावा ना जन्नती पन नस दनान और युत योत न फरमो रसूल अकरमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युस जन्नतियन जन्नतु कंगूदी परवरदिगार युस जन्नतियन कल्लस वाल खतर कंगूदी परवरदिगार सो थोमुत सनसुन कंगू तैयार परवरदिगार सो सनसुन कंगू थोमुत और ये जन्नतियस रखी पन्निस रोय मुबारकस पे ये जन्नतियस रखी सु फरमो रसूल अकरमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो कस्तवी खुशबू खोत मुशुकदार आस जन्नती सुन और के मुबारक जन्नती सुन और के मुबारक। और युत योत न ये जन्नतियस लकड़ पे जालन अन गट अंदर ये लकड़ पे जालन सदियस तिस लकड़ परवरदिगार अगर ये जालो लकड़ तछ तछ मुशुक तछ बाकी चीज मगर ये जन्नतियस लकड़ दी जालन खतर परवरदिगार सा खुशबूदार लकड़ थमज तैयार परवरदिगार तथ वारिया ज्यादा मुशुक यवान। और युत योत न यम हूरा त्राम
یم اللہ تعالیٰ آسن جنتیس خاطر حور تھامژ تہذ مثال تہ کر بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن آسن اچھ موٹی موٹی والی فرمو رسول اکرمن صلی اللہ علیہ وسلم موٹی آنکھوں والی یمن حورن آسن پننی یم اچھ یم آسن مچ یہ لال آسن بڑ تھمی جنتین خاطر تیار ذات ذوالجلال حضرت اللہ مگر یم ساری جنتی آسنو پننس مول سند شکل پہ سہ گو آدم علیہ الصلاۃ والسلام یم آسنو ام سندی شکل صورت پہ اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام گو سون باب صاحب اور یون تھزر سہ آسہ 60 اتھ کورمت بیان 7 اتھ کورمت بیان رسول اکرمن صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ جنتس اچن سہل معاملہ یہ جنتس اندر داخل گھن سہل معاملہ یہ جنتس اندر پن پڑاؤ جنتین دیا یتھے کئی جنت پروردگار ات خاطر توحید ضرورت ات خاطر عمل کرنے ضرورت ات خاطر پن پان قہوچہ پہ تراؤن ضرورت اوے کور مولوی صاحبن بیان دپن حق ہیوان پانن تو مالن مل بدل جنت دیوان مال ما عبدالغنی چھوئی گس پنن زو کنزی ہے یل جنتین جنتس اندر ترائی پروردگار ربایت جماعت سوز تمن اندر شمار عرش والے حاضرین کیزک جنتین اندر شمار رب سون ونن تھوز قبول رب سون دعا تھوز قبول رب سون والدین تھوزک جنتین لوکن اندر شمار رب اس کرز تمن اندر شمار یمن متعلق بشارت دس رسول اکرمن صلی اللہ علیہ وسلم یا جماعتس تھوز تمن اندر نات مگر جنتیس اندر جنت لبن چھنا عام معاملہ ات خاطر عقید کرن راشن ات خاطر دل ست دن گواہی ات خاطر زبان ہز گواہی ات خاطر مطلوب کردار چون تو میون ضرورت گوڈنیتھ توحید اوے کور قرآن مجیدن بیان تو معلوم معراج کراو کرناو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى سبحان الذی پاک تو منزہ ذات مبارک پاک تو منزہ سو کردار وول بادشاہ سو عظمت وول بادشاہ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى یم رات ہن قلیل حصص اندر کرنو پنن بندے خاص یم رات ہن قلیل حصص اندر کرنو پنن بندے خاص معراج کت پہ تلم من المسجد الحرام مسجد حرام پہ تلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى المسجد الاقصى مسجد اقصى تھان تھوم قرار مبارک مسجد اقصى تام واتنوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر رب دیوان پنن گوڈنیتھ تذکر سبحان الذی اسرا پاک تو منزہ ذات مبارک سبحان الذی اسرا بعبده گو اتھس گوڈنیتھ مانن آخری پیغمبر تو بند شو محمد رسول اللہ اوے کو ربن بیان بعبده پنن بندے خاص گو محمد رسول اللہ بعبده لیلم لیل گئی پور رات مگر لیلم گو روز ہن قلیل حص اخ برونز اخ پہر
اگر لائل قیا ربن بیان گیا یہ پورا رات مگر لائلم گو رات ہم قلیل حص لائلم من المسجد الحرام مسجد حرام پیٹھ کعبۃ اللہ پیٹھ الی مسجد اقصا تام واتن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر رب سمجھاون گۄڈنیٚتھ زٲنۍزٮ۪ن معراج ونن والہِ معراج بوزناون والہِ لُکن معراجٕچ دعوت دِنہٕ والہِ لُکن معراجُک واز پرن والہِ گۄڈنیٚتھ دٔپۍزٮ۪کھ توحیٖد دٔپۍزٮ۪کھ بنٛد چھُ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر رب سمجھاون امہِ برونٛٹھ چھُ آمُت اکھ مشکل کٹھی اندر گزریومت رسول اللہ یہ معراج یہ زخمن کریں مرہم پٹی یہ معراج یہ عزت دستار گڑن سر مبارکس یہ معراج ات اندر زیادہ بلندی دن رسول اکرم سندس کردار مبارکس ام برونٹ گزریومت اخ واقع سہ گو واقع طائف گزرن پتہ سپدیو واقعہ معراج مگر واقعہ طائف چھو تہ بوزمت تت گئی تم ترے بارن کھڑا تمو کور انکار شریعتس تمو مونوی نبی آخر الزمان صلی اللہ اڑیو دوپ قصدڑ اڑیو دوپ ژٕ نعوذ باللہ کمزور ژے چھے نہٕ سوٲرۍ بیٚیہِ دوٚپ بہٕ ژٹ خانہ کعبٕچ خلاف اگر ژٕ رسول آسکھ صلی اللہ درایہِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ژایہِ بیٚیہِ مکہ چھُس مختصر ونان نٹ شلس اندر پتہ اوس کرائٹیریا چلان اتہ اوس اجازت منگن کٲنٛسہِ نِش پتہٕ دیُت متن بن عطین اجازت اخنس بن شُریکن تہِ کوٚر انکار سہیل بن عمرن تہِ کوٚر انکار پتہٕ کھُلو متمس سینہ پروردگارن تٔمۍ دیُت پتہٕ اجازت رسول اکرم صلی اللہ پتہٕ درٛاو متم حرمہِ کعبس اندر تٔمۍ کوٚر اعلان ابو جہلا مکیو کٲفرو مےٚ دیُتوٕ پناہ رسول اکرمس صلی اللہ علیہ وسلم اگر أمۍ سٕنٛدِس ذاتہِ مبارکس تکلیف واتنووٕ اعلانہِ جنگ چھُ کران متن بن عدی بیٚیہِ أمۍ سُنٛد اہل و عیال ابو جہلس سۭتۍ اگر ذاتہِ مبارکس واتنووٕ کانٛہہ تکلیف مگر زخم مبارک ٲسۍ وُنہِ تازٕے وُنہِ اوس دِلہِ مبارکس اندر یہِ غم مےٚ کیٛاہ کوٚر طائفٕکیو لوٗکو میٲنِس جسمِ مبارکس سۭتۍ مےٚ آو خوٗنہِ مبارک تہِ والنہٕ مےٚ آو رویہِ مبارکس خوٗنہِ مبارک تہِ والنہٕ مےٚ گٔے پایے مبارک بنٛد نالانہِ مبارکن اندر مےٚ آو جسم مبارکس کنہِ لگاونہٕ یہِ اوس زخم وُنہِ تازٕے رسول اکرم سٕنٛدِس دِلہِ مبارکس اندر مگر رۄبس گوٚو نہٕ برداشت وَلہٕ حظ امہِ کھۄتہٕ تھوٚد حظ گنڈے دستار ژےٚ حظ تُجتھم واریاہ زیادٕ تکلیف ییٚمہِ اسلامہِ مبارکہٕ خٲطرٕ ژٕ حظ گوٚوہم یہِ ماجن یہِ دعوت دِوان کورٮ۪ن یہِ دعوت دِوان ژٕ حظ گٔیاوہم طائف یہِ دعوتِ اسلام پھٲلاونہٕ خٲطرٕ مگر طائفٕکیو مونُے نہٕ چون پیغامِ مبارک طائفٕکیو وولٕے خوٗنہِ مبارک جسمِ مبارکس طائفٕکیو کٔرٕے کنہِ بمبٲری طائفٕکیو مونُے نہٕ چون پیغام وَلہٕ حظ دِلہِ مبارک چھُ یہِ حظ آزُردٕ وَلہٕ حظ دِلہِ مبارکس اندر چھُ یہِ حظ غم وَلہٕ حظ دِلہِ مبارک چھُ یہِ حظ بٔرِتھ آمُت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر تیُتھ کردار کرے عطا تِژھ بلندی کرے عطا تِژھ عظمت کرے عطا تیُتھ گستار گنڈے سرِ مبارکس عیسیٰ صبس گوٚنڈُم نہٕ سُہ دستار موسیٰ صبس گوٚنڈُم نہٕ سُہ دستار ابراہیم صبس گوٚنڈُم نہٕ سُہ دستار نوح صبس گوٚنڈُم نہٕ سُہ دستار یوسف صبس گوٚنڈُم نہٕ سُہ دستار لوط صبس گوٚنڈُم نہٕ سُہ دستار یعقوب صبس گوٚنڈُم نہٕ سُہ دستار ایوب صبس گوٚنڈُم نہٕ سُہ دستار یُس دستار گنڈی ذاتِ ذوالجلالِ حضرت اللہ وَلہٕ حظ یِم دِلہِ مبارکس اندر غم چھُ آمُت برنہٕ یُس یہِ خوٗنہِ مبارک آو جسمِ مبارکس والنہٕ وَتھ حظ اتھ حظ کری مرہم پٹی ذاتِ ذوالجلالِ حضرت اللہ رۄبن سوٗز جبریٖل مگر یہِ آیت رِلیٹ یہِ چھُ واقعہ معراج سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی
مسجد حرام پہ تل مسجد اقصا تام محمد رسول اللہ یور گھت کھلو مسلم کتاب الایمان حوالہ تھی تھاون یاد تھی پتہ پڑھن مولوی صاحبن ونا پوز کن اپوز مولوی صاحب ما پنن ونن مولوی صاحب ما ٹر ونن مولوی صاحب ما پنن من گڑت کہانی ونن یور گھت کھلو مسلم کتاب الایمان مسلم کتاب الایمان اتھ اندر چھو راوی حدیث سہ گو خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سہ گو سہ صاحب یم دہن ورین کر خدمت رسول اکرمس صلی اللہ علیہ وسلم بی کھلو جو بیاکھ کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ شیخ البانی اور یمیک صف نمبر 81 بیچ مسلم کتاب الایمانس اندر یہ حدیث مبارک آمد درج کر انس ابن مالک کرن روایت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کرن روایت دپن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک مے نش آو براق ان مے نش آو براق ان براق سوٲرۍ یس واقعی معراجس پٮ۪ٹھ سوٲرۍ آئے ان رسول اکرم سندس خدمتس اندر سہ براق اس براق یہ سفید رنگ اس امس سوارِ اور یُتُے یوت یہ تیُتھ جانور سوزمت پروردگارن رسول اکرم سندس خدمتس اندر یوتام امس نظر پلہا امس سوارِ یوتام امس سواری ہز نظر پلہا توتام اوس پن قدم تراون پن پائے مبارک تراون ام سن رفتار بجلی کی طرح چمکتی ہوئی بجلی کی طرح اگر یہ سوار اگر دہلی اندر تام پیہا امس نظر یہ ترایا تتھس پن پائے مبارک خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ گئی سوار مگر سواری ہن چلاون وول بنیو جبریل علیہ الصلوۃ ملائکن ہن سردار حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دپن ووت بیت المقدس تام ووت مسجد اقصا اندر پانے کرن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان دپن یتھی مسجد اقصا اندر ووت مے تھو اتہ سوار گنڈت تتھ کڑس ست تھوم سوار گنڈت یتھس باقی انبیاء کرام پن سوار گنڈان اتھس اوس کوڑ اخ مے تھو ات کڑس ست پن سوار گنڈت یہ ست باقی انبیاء کرام سوار گنڈان ژاوس مسجد اقصا اندر نماز رکعت جوڑا کر ادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر اچھو معلوم ات کمن کرخ امامت اچھو معلوم مسجد اقصا اندر کس بنیو مقتدی تو امام کس بنیو اتھے بیت المقدس اندر مسجد اقصا اندر پروردگارا تت کن مسلمانن کر فتح تو نصرت عطا ربا تمن دی ظالم سن ظلم نش نجات تمن دی کافر سن کفر نش نجات تت چن ماجن ہم شیرن کر عزت سروش عفت سروش آمین یا رب العالمین بیت المقدس گۄڈنیُک قبلہ روٗدمُت مسلمانن گۄڈنیُک قبلہ پتہٕ چھُ دِلہِ مُبارکس اندر گوٚمُت شوق پتہٕ آو کعبۃ اللہ قبلہ بناونہٕ بیت المقدسس اندر ژایہِ مگر دِلہِ مُبارکس اندر اوس یِہوے غم مگر رۄبن گوٚنس یُتھ عزتُک دستار اتہِ چھِ سٲری انبیاء کرام اتہِ چھُ عیسیٰ روح اللہ اتہِ چھُ موسیٰ کلیم اللہ اتہِ چھُ ابراہیم خلیل اللہ اتہِ ساری انبیاء کرام اتہِ یونس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اتہِ ابراہیم سُنٛد نیٚچوٗ سُہ گوٚو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اتہِ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اتہِ یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام اتہِ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام ساری انبیاء کرام چھِ مسجد اقصا اندر استقبالس ساری انبیاء کرام چھِ ویلکمس کران تشریف مبارک
کر ترائن پائے مبارک مسجد اقصا اندر محمد رسول اللہ ساری انتظارس ساری پراڑن کر تراو روئی مبارکس نظر ساری پراڑن کرو دیدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتھے مسجد اقصا اندر ژایہِ ساری پراڑن حض پڑھاو نماز رکعت جوڑا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام داؤد علیہ الصلوۃ والسلام یونس علیہ الصلوۃ والسلام ساری استقبالس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا حض نماز کرنا حض امامت مگر مقتدی بن خاطر چھُ بے قرار سُہ گوٚو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام چون امامت چھ قابل منظور چون نماز پڑھن چھ پنس دل مبارکس اندر دیون جائے اس تہ گوٚن حض عزتک دستار پروردگارن اس تہ بنے حض مقتدی رسول اکرم سن صلی اللہ علیہ وسلم سن اے حض چھ ابراہیم خلیل اللہ اے حض چھ آدم روح اللہ یا حض چھ آدم علیہ الصلوۃ والسلام یا حض چھ عیسیٰ روح اللہ یا حض چھ گاڑ وول یا حض چھ کھار یا حض چھ ٹیلر یا حض چھ کانیُل یا حض چھ ساری انبیاء کرام کھار تیوس ٹیلر تیوس کھار اوس داؤد ٹیلر اوس ادریس کانیُل اوس زکریا علیہم الصلوۃ والسلام یم ساری پراڑن کر پڑھنائے نماز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز رکعت جوڑا پیم ووتھُس تہٕ دراوُس آو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام زبان ہتھ میانس خدمتس اندر اور اکس اندر اوس شراب بیس اندر اوس دود جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دوپ مے کر حض دویو اندر کانٛہہ پسند یا رسول اللہ ون حض چون دل مبارک کیا یژھان دپان مے کوٚر دود پسند مے دوٚپ دود چھُ پسند مے کوٚر دودو بانہٕ چوٗز دپان جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دوٚپ ژےٚ حض کٔرٕتھ فطرت اسلام پسند یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یُتُے یوت نہٕ یُتھُے دود کوٚر مے پتھن پتہٕ آوُس بہٕ آسمان کُن تُلنہٕ وۄنۍ گوٚو آسمانن ہُنٛد سٲر آسمان چھِ سَتھ اور عرشس پہ قرار تھومت ذات ذوالجلال حضرت اللہ دپان ووتس بہ آسمان کن ون ہیوت مے آسمان ہند سیر کرن گۄڈنِکِس آسمانس پہ ووتس سۭتۍ چھُم جبریل علیہ الصلوۃ سۭتۍ چھُم سۭتۍ بوج یُس اتھ سفرس اندر ساتھی بنیوم سُہ گوٚو ملائکن ہُنٛد سردار یُتھُے گۄڈنِکِس دروازس پٮ۪ٹھ وٲتۍ دروازس دیُت دستک جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اتیُک یہِ نگہبان آسمانُک یہِ نگہبان دروازٕ تراون وول تٔمۍ دِژ اندرے آواز فقیل من انت ہے کم چھُو دروازس دکہٕ دِنہٕ وٲلۍ ہے کم چھُو دروازس ٹھُک ٹھُک کرن وٲلۍ قال جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہے دروازس گۄڈنِکِس آسمانس پہ ٹھُک ٹھُک کرن وول چھُ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام قیل وما معک ژےٚ سۭتۍ چھا بیٚیہِ کانٛہہ سۭتۍ قال محمد رسول اللہ آو مےٚ سۭتۍ چھُے بیٛاکھ صاحب تہِ سۭتۍ تٔمۍ سُنٛد ناو چھُے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیل وقد بعث الیہ کیا سا یاوا پانے کن یاو بلاؤن قال قد بعث الیہ ہے یہ ناسا آو پانے یا سا بلو ذات ذوالجلال حضرت اللہ تروو دروازی اللہ ففتح لنا تروو دروازی اللہ یُتھُے دروازٕ ترووُکھ یلہٕ گۄڈنِکِس آسمانس پٮ۪ٹھ ییٚمِس پیغمبرس سۭتۍ مُلاقات گوٚو گۄڈنِکِس آسمانس پٮ۪ٹھ ییٚمِس پیغمبرس سۭتۍ مُلاقات گوٚو سُہ گوٚو آدم علیہ الصلوۃ
آدم صبس گو ملاقات. مرحبا، ویلکم، خوش آمدید، استقبال تہند یور یون آسمان ہند سیر کرنے خاطر. اس استقبالس، اس مرحبا، اس خوش آمدید کرن چٲنِس سِنس. کورُکھ آدم صبس سۭتۍ ملاقات. وٲتۍ دویمِس آسمانس تام. دویمِس آسمانس پٮ۪ٹھ گوٚو ملاقات. سُہ گوٚو یوسف علیہ الصلاۃ. سُہ گوٚو عیسیٰ. بیٚیہِ گٔے یِم أمۍ سُنٛد بیٛاکھ ساتھی، سُہ گوٚو یحییٰ علیہ الصلاۃ. اکھ گوٚو عیسیٰ صبس سۭتۍ ملاقات دویمِس آسمانس پٮ۪ٹھ، بیٚیہِ گوٚو یحییٰ صبس سۭتۍ علیہ الصلاۃ. یُتھُے ترٛیٚیمِس آسمانس پٮ۪ٹھ وٲتۍ، ترٛیٚیمِس آسمانس پٮ۪ٹھ لوٚبُکھ یوسف علیہ الصلاۃ. ترٛیٚیمِس آسمانس پٮ۪ٹھ ییٚمِس صاحبس سۭتۍ ملاقات گوٚو، سُہ گوٚو یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام. ژوٗرمِس پٮ۪ٹھ وٲتۍ، سُہ گوٚو سٕژ بٲیِس سۭتۍ ملاقات. گۄڈنیُک سٕژ یُس رویہِ زٔمیٖنس انٛدر اوس، گۄڈنیُک پلو سُوَن وول، سُہ گوٚو اِدریٖس علیہ الصلاۃ. تٔمۍ تہِ کٔر خوش آمدید. یِمو ساروٕے کوٚر ویلکم، یِمو ساروٕے کوٚر مرحبا. چون یور یُن، چون آسمانن ہُنٛد سٲر کرُن، أسۍ چھِ مرحبا آفریٖن خوش آمدید کران اتھ یِنس. پٲنٛژمِس پٮ۪ٹھ گوٚو ملاقات، پٲنٛژمِس آسمانس پٮ۪ٹھ. سُہ گوٚو ہاروٗن علیہ الصلاۃ والسلام. یُتھُے وۄنۍ شیٚیمِس آسمانس پٮ۪ٹھ وٲتۍ، شیٚیمِس پٮ۪ٹھ گوٚو ملاقات. ییٚمۍ دُعا مونٛگ رۄبِ اشرح لی صدری ویسر لی امری، سُہ گوٚو موسیٰ علیہ الصلاۃ. شیٚیمِس آسمانس پٮ۪ٹھ گوٚو ملاقات موسیٰ کلیم اللہس سۭتۍ، یُس رب العالمیٖنس سۭتۍ اوس کلام کران. یُتھُے وۄنۍ سٔتمِس آسمانس پٮ۪ٹھ وٲتۍ، بیٚیہِ دیُت جبریٖلن دستک. فقیٖلا من انت، کٕم؟ بہٕ چھُس جبریٖل. بیٚیہِ کُس سۭتۍ؟ بیٚیہِ چھُم سۭتۍ محمد. تُہۍ چھُوا پانے آمٕتۍ کِنہٕ تُہۍ چھِو بُلاونہٕ آمٕتۍ؟ نہ، یہِ چھُ آمُت بُلاونہٕ، یہِ بُلوو پروردگارن. یُتھُے دروازٕ کھُلووُکھ، اَتہِ گوٚو سٔتمِس آسمانس پٮ۪ٹھ ملاقات. سُہ گوٚو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. گوٚو آسمان چھِ سَتھ، آسمان چھِ سَتھ. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرن بیان، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اوس تٔکیہِ لگٲیِتھ بِہِتھ. اللہ اکبر. أمۍ اوس تٔکیہِ تھومُت بیت المعموٗرس کی طرف. بیت المعموٗر چھُ جاے اکھ، بیت المعموٗرس کُن اوس أمۍ تٔکیہِ تھومُت. سُہ چھِ جاے اکھ بیت المعموٗر. پرٛٮ۪تھ دۄہ، پرٛٮ۪تھ دۄہ، پرٛٮ۪تھ دۄہ چھِ وسان تتھ اندر بیت المعموٗرس اندر 70,000 فرشتہٕ. 70,000 فرشتہٕ چھِ وسان بیت المعموٗرس اندر. اور یُتُے یوت نہٕ، اکہِ دۄہ ؤتھِ ہے تہٕ بیٚیہِ دۄہ وسہِ نا. پرٛٮ۪تھ دۄہ وسان 70,000 فرشتہٕ. قیامت گژھِ بپا یِمن 7,000 یی نہٕ دُبارٕ ٹایم بیت المعموٗرس اندر وسنہٕ خٲطرٕ. ییٖتیاہ چھِ ملائکۃ المقربیٖن تھٲیمٕتۍ ذاتِ ذوالجلالہِ حضرت اللہ. مگر بیت المعموٗر گوٚو رۄبس چھےٚ میانہِ عبادتٕچ ضروٗرت. ہتا متہٕ کر تہٕ رۄبس عبادتٕے، تٔمِس چھا پروا؟ مگر رۄب دپان چھُ یہِ چانہِ خٲطرٕ نفع بخٕش اگر ژٕ بچایکھ پنُن پان جہنم کہِ. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بہٕ بناوہا نہٕ جن تہٕ انسان مگر بنٲیِم اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت کرنہٕ خٲطرٕ، بنٲیِم رۄب سٕنٛز عبادت کرنہٕ خٲطرٕ. اور یُتُے یوت نہٕ، پھر جبریٖل، ییٚلہِ جبریٖل علیہ الصلاۃ والسلام یِم نہٕ پتہٕ یِوان چھِ رویہِ زٔمیٖنس اندر، ییٚلہِ وۄنۍ جبریٖل علیہ الصلاۃ والسلام سدرۃ المنتہا فکان قاب قوسین او ادنیٰ، سورہ نجمس اندر سدرۃ المنتہُک تذکر، پتہٕ ہسا نیوٗس بیٚیہِ أمۍ سدرۃ المنتہاہس تام. تمیِکۍ پنہٕ ؤتھر وٕچھِم ییٖتیاہ بٔڑۍ، ییٖتیاہ حٔسِس چھِ کن آسان بٔڑۍ، ییٖتیاہ وٕچھِم سدرۃ المنتہاہٕکۍ تِم پنہٕ ؤتھر بٔڑۍ. اوٚن تِہُنٛد پھل چھُ زن چھُ مٹکس سُم اکھ اکھ پھل. پتہٕ ہسا ڈونک یہِ کُنہِ چیٖزٕ سۭتۍ پروردگارن، امِچ کیفیتٕے گٔے بدل. اتھ اندر تروو کیفیت پنٕنۍ پروردگارن. کانٛہہ مخلوق ہیٚکہِ نہٕ امِچ ڈیفنیشن بیان کٔرِتھ کیُتھ بنوو یہِ خوٗبصوٗرت ذاتِ ذوالجلالہِ حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ. امہِ پتہٕ کرن بیان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. پتہٕ تروو میٲنِس دِلہِ مُبارکس اندر یہِ تروو تہِ پروردگار. اور یُتُے یوت نہٕ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دپان پتہٕ ہسا آو مےٚ امہِ پتہٕ
یتھے میں پیغمبرن سۭتۍ کوٚر ملاقات پتہٕ کوٚرُم لاسٹس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سۭتۍ ملاقات پتہٕ ہسا آیہِ میانہِ طرفہٕ پتہٕ ہسا آیہِ مےٚ کُن وحی کرنہٕ مےٚ پٮ۪ٹھ آیہِ 50 نٮ۪ماز فرض کرنہٕ گوٚو نٮ۪ماز چھےٚ آمٕژ تحفہٕ دِنہٕ ڈٲلۍ دِنہٕ رسول اکرمس صلی اللہ گوٚو نٮ۪ماز چھِ ڈٲلۍ مُسلمانو نٮ۪ماز چھکھ تحفہٕ دِژمٕژ معراج چہِ رٲژ اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 50 نٮ۪ماز چھِ آسمٕژ گۄڈنٮ۪تھ پرٕنۍ 50 نٮ۪ماز دپان بہٕ ووتُس یُتھُے بہٕ بۄن ووتھُس بہٕ ووتُس 6مِس آسمانس پٮ۪ٹھ 6مِس آسمانس پٮ۪ٹھ ووتھُس بہٕ واپس اتہِ روٚٹُس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامن یہِ چھُنہٕ داستان بوزُن یہ چھُنہٕ مزٕ خٲطرٕ یہِ معراجُک واقعہ بوزُن بہٕ چھُسو تۄہہِ ڈیٖپلی ونان بہٕ چھُسو تۄہہِ گوٗج ونان معراج کِتھ کٲٹھۍ کوٚر رسول اکرمن صلی اللہ بہٕ ووتُس 6مِس آسمانس پٮ۪ٹھ واپس بہٕ روٚٹُس موسیٰ پیغمبرن علیہ الصلوۃ والسلام یُتھُے مےٚ موسیٰ صٲبس سۭتۍ کوٚر ملاقات 50 نٮ۪ماز دِنہٕ پتہٕ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامن دوٚپ چٲنۍ رۄبن کیاہ دیُت چٲنِس اُمتس خٲطرٕ کیاہ دیُت دوٚپُن مےٚ دوٚپمس 50 نٮ۪ماز دِژ میٲنِس اُمتس پروردگارن مگر موسیٰ صٲبن دوٚپُس واپس نیر حظ یا رسول اللہ واپس نیر حظ رۄبس دپ حظ یِم ژھۄٹراو یہِ نٮ۪ماز یتھ کر تہٕ کمی 50 متہٕ تھاو تہٕ نیر سا واپس ہے مےٚ ہسا وٕچھُے ییٚمہِ قومُک حال مےٚ ہسا وٕچھُے بنی اسرائیلُک حال مےٚ ہسا وٕچھُے پننہِ اُمتُک حال یِم چھی نہٕ ماننہٕ خٲطرٕ تیار ژٕ نیر واپس یہِ بنی اُمتس خٲطرٕ گوٚب یِم 50 نٮ۪ماز کھوٚت واپس بیٚیہِ رسول اللہ یتھ کر حظ تخفیٖف یتھ کر حظ کمی نٮ۪مازن اندر آیہِ 5 کم کرنہٕ بیٚیہِ ووٚتھ رسول اللہ 45 روزٕ بیٚیہِ فرمووُس موسیٰ صٲبن واپس کھس حظ مےٚ حظ وٕچھ بنی اسرائیلُک حال تِم نہ حظ پرن 45 یہِ نہ حظ پرِ چٲنۍ اُمت 45 واپس کھس حظ بیٚیہِ کھوٚت واپس بیٚیہِ آیہِ 5 کم کرنہٕ بیٚیہِ 20 30 15 10 لاسٹس روزٕ 5 نٮ۪ماز بیٚیہِ ووٚتھ موسیٰ صٲبس نِش علیہ الصلوۃ والسلامس نِش نبی آخر الزمان صلی اللہ کۭژاہ روزٕ 5 نٮ۪ماز ہے بہٕ چھُس دپان بیٚیہِ کھس تہٕ اللہ اکبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چھُ دپان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٚیہِ کھس حظ پننِس پروردگارس نِش یہِ نہ حظ پری 5 نٮ۪ماز تہِ چٲنۍ اُمت مےٚ حظ وٕچھ یُہُنٛد حال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھُس دپان بہٕ چھُس وۄنۍ منٛدچھان بار بار کھسنس دربارِ حضرت اللہ مےٚ چھُ وۄنۍ شرم گژھان مےٚ چھُ وۄنۍ شرم یِوان بہٕ چھُس دپان 5 نٮ۪ماز ہٮ۪تھ کیاہ کھس وۄنۍ رۄب العالمیٖن سٕنٛدِ دربار بہٕ کیاہ دپس عرشِ والی یتھ کر تہٕ کمی مگر لگہٕ ہا کردارِ مبارکس رسول اکرم سٕنٛدِس لگہٕ ہا سا سیٖرت مبارکس 5 نٮ۪ماز تہِ بنے یتھ اُمتس کریٖٹھ گوٚب پرن 5 نٮ۪ماز تہِ چھِنہٕ ہٮ۪کان أسۍ پٔرِتھ گۄڈنٮ۪تھ آسہٕ 50 اگر 50 آسہِ ہا مسجد منٛز آسہِ ہا کانٛہہ خٲلی بٲنۍ تہٕ مُقتدی خٲلی بٲنۍ تہٕ اِمام ییٚتہِ نہٕ 5 پٮ۪ٹھ پرن اُمت نٮ۪ماز ییٚتہِ نہٕ 5 پٮ۪ٹھ گژھان صفہٕ دروٚس ییٚتہِ نہٕ 5 پٮ۪ٹھ یِوان مُسلمان نٮ۪ماز پرنہٕ خٲطرٕ 50 پٮ۪ٹھ کتہِ یی ہا تیٚلہِ اوس نہٕ شۄنگنُے تیٚلہِ اوس نہٕ کھیوٚنُے تیٚلہِ اوس نہٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ گِنٛدنُے تیٚلہِ اوس نہٕ کاربارٕے کرُن مگر 5 نٮ۪ماز تہِ گٔے یتھ اُمتس باری گِرا مگر آیہِ معراج کٔرِتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دِلہِ مُبارکس اندر اوس غم دِلہِ مُبارکس اندر اوس مُصیبت دِلہِ مُبارکس اندر اوس اکھ پریشٲنی بہٕ آوُس معراج کٔرِتھ ابوٗ جہل چھُنہٕ عام کتھ تہِ بوزان میٲنۍ ابوٗ جہل چھُ مےٚ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزس ونان ژٕ چھُکھ ظاہر ژٕ چھُکھ مجنوٗن ژٕ چھُکھ پاگل ژٕ چھُکھ دیوان نعوذ باللہ مگر وۄنۍ چھُ دِلہِ مُبارکس اندر یِہوے غم ستاوان وۄنۍ کِتھ کٔٹھۍ ون مکہٕ کٮ۪ن لُکن بہٕ کرنووُس معراج پروردگار وۄنۍ کِتھ کٔٹھۍ وۄنۍ ابوٗ جہلس سُہ چھُ عام حالتن ونان ژٕ چھُکھ ابزیور نعوذ باللہ آز دپیم ژٕ چھُکھ بوٚڑ بار ابزیور اوتام اوسُکھ عام ٹر دپان آز دوٚپُتھ بوٚڑ ٹر رویہِ زٔمیٖنس اندر وۄنۍ چھُ یِہوے دِلہِ مُبارکس اندر ستاوان رسول اللہ مسلم کتاب الایمان
سلسلۃ الحدیث الصحیحہ شیخ البانی سنس صحیح مسلم کتاب الایمان روایت کرون الحدیث مبارکس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی یہ کرن بیان فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بجوس حتیمس نخ حتیم چھ خانہ کعبس اندر اخ جائے مین ذات مبارک چھ حتیمس نخ بچھس بہت البتہ ات پریشانی اندر چھس مبتلا یت غمس اندر چھس مبتلا یت غمگینی چھولمت میانس دل مبارکس نال بچھس دپان صبحن کرم ابو جہل سفرس متعلق سوال صبحنس کرن مکہ کافر میں متعلق ات متعلق سفرس سوال بہ کیا جواب دم ابو جہلس بہ کیا جواب دم مکن کفارن بہ کیا جواب دم امیہ بن خلفس بہ کیا جواب دم سہل بن عمرس کائناتس اندر مگر یہوئی مصیبت چھ ستاون مگر یہوئی غم چھ ستاون یہوئی غم چھ ستاون دل مبارکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپن صبح گو بیدار آفتاب خود روئی زمین اندر بچس حتیمس نخ حتیم کر خانہ کعبہ جائے پانے بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپن تہن پیغمبر چھ حتیمس نخ بہت مار دلس اندر چم یہوئی غم ستاون ینی نمت قریشم کر نمت سفرس متعلق سوال مار بچس حتیمس نخ بہت آو ابو جہل دپن کان نو خبر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ بڑ بار خبر روئی زمین اندر آ بڑ بار خوشخبری مسلمان خاطر آ بڑ بار اطلاع اسلام کی دشمنا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى حتی اسلام کی دشمنا حتی اسلام کی منکرہ حتی اسلام سید عداوت تھاون والا بہت بڑ بار خبر کری بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد حرام پٹھائی میں ذات مبارک تل مسجد حرام پٹھائی میں ذات مبارک تلن باوس واتناون مسجد اقصی تام مسجد اقصی پٹ ستن آسمانن ینسر ستو آسمانو پٹ سدرۃ المنتہا پٹ اللہ تعالی سد کلام یتھی ابو جہلن بوز دپن ژٕ چھُکھ صادق ونان پننس پانس ژٕ چھُکھ دپان بہ چھُس پٔزیور مگر پان کھے لُکھ جمع کرت چٲنِس خدمتس اندر یم ژےٚ ونکس ؤنِتھ الفاظ لُکن برونٛٹھ کن تہِ چھی یمے الفاظ دہراوٕنۍ پننہِ زبانہِ مبارکہ یم دپیکھ تمہِ ساتہٕ بہ چھُس افزیور یم تمہِ ساتہٕ دپیکھ بہ چھُس کذاب نعوذ باللہ یم تمہِ ساتہٕ پنٕنۍ زبانہِ مبارک ڈالیکھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر ابو جہلن أنۍ لُکھ جمع کرتھ ابو جہلن أنۍ مکہ کافر جمع کرتھ دپان مکہ لوکو آز چھو نوٕے خبرہ ونان محمد رسول اللہ ہتا اخنس یارا ہتا سہال یارا ہتا ابو لہبا ہتا مکہ کافرو دہے اوسو ونان ٹر عبداللہ سن نیچو آز چھو بوڑ ٹر ونان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھو دپان بہ کرنوس معراج پروردگارن ہتا یہ ناو چھو دپان آز بہ کرنوس زمین کو یوت سور پروردگارن یا چھو دپان باوس آسمانن ہن سور کرناون میاو کرو سدرۃ المنتہا سور میاو کرو رب سید کلام آز چھو بوڑ بار ٹر ونان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر لکھائی مگر ام برونٹ یت ابو جہلن یہ بوز
تم آز کرس یار خاصی جدا سہ گو ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابا بکر سندس خدمت اندر آو ہتہ آز چون یار ونان نوی خبرا سہ دپان بہ کرنوس معراج پروردگارن بہ کرنوس ستن آسمانن ہند سور پروردگارن ابو جہلا مے ون تو ونان وول کس ابو جہلا مے ون تو یہ پیغام دن وول کس دس یہ پیغام دن وول چون یار سہ گو محمد رسول اللہ ابو جہل اگر تم سن زبان مبارک دراوی آمنا صدقنا تیل چھس پنس دلس اندر دیون جائے تت پیغام مبارکس تت کلام مبارکس دل جگرس اندر دیون جائے ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگر ابو جہل ان مکی کافر جمع کرت یم آئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سندس خدمت اندر تہ کرو معراج اس کور معراج کت پہ مسجد حرام پہ مسجد اقصا پہ ستن آسمان کورو حض پزے پزے ہسا کور ہے ہسا قولو قولن ہے ہسا پزیر زبان مبارک ہے بہ نسا سو ٹر ونان ہے بہ نسا سو اپز ونان اگر ژے مسجد اقصاک سور کورت اگر ژے مسجد اقصاس اندر نماز رقص جوڑا پجت اگر ژے انبیاء کرامن کرنوت تتی امامت اگر ژے آدم سب بنیوی مقتدی ژے کرنوت امامت تیل آز سوال کرن چونس خدمت اندر اس ون آز مسجد اقصاس کچ داری اور رسول اللہ اس ون آز مسجد اقصاس کیا تل ترائیت ون آز مسجد اقصاس کس درواز ون آز دچھن کیا منظر ون آز کھوڑ کیا منظر ون آز بت کیا منظر ون آز پتہ کیا منظر مگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرن پانے بیان دپن گوبرو فقربت قربتن ما قربت مثلہ قط حتی تہنتا نا چھو زہ گمت پریشان گوبرو میانیو جگرو فقربت قربتن ما قربت مثلہ قط تو چھم زہ گمت دل مبارکس اندر یژا بے چینی تو چھن زہ ووتمت مصیبت تہندس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یوتا امہ سات یمو سوال کرن والو کورس پریشان یوتا امہ سات گوس مصیبتس اندر مبتلا یوتا امہ سات ستوم یمو سوال کرن والو کیازِ حض گئی وہ پریشان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم چم بیت المقدس متعلق پرژھن سوال مگر یور چھنہ جواب ہکن دتھ محمد رسول اللہ یم چھ دپان دارِ کۭژاہ یم چھم دپان درواز کۭتیاہ یم چھم دپان دچھنہِ طرف کیا یم چھم دپان ہر طرف کیا بۄنہٕ کیا ترٲیِتھ دٔچھِنۍ کیا ترٲیِتھ کھوڑ کیا ترٲیِتھ مگر یورٕ چھُنہٕ زبانہِ مبارکٕے کلامٕے کران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر رۄبس کُن گوٚوُم فریاد رب سندس دربارس اندر تھلم پنن فریاد مے دوٚپُس عرشہِ والے سے کرنوتھس معراج عرشہِ والہِ مے وٕچھ پننیو چشمانہِ مبارکو مسجد اقصا عرشہِ والہِ مے وٕچھ تتیُک منظر دٔچھِنۍ کیا کھووٕرِ کیا مگر میٲنِس ذہنٕے مبارکس اندر دلہِ مبارکس اندر چھنہٕ مسجد اقصاہٕے پیوان یاد فرفع اللہ لی رب العالمین گوس مہربان رب العالمین گوس مہربان یتھی رب العالمین گوس مہربان سوال کرن والو یل زیادہ کور پریشان رب العالمینس کن کورن دعا عرش والہِ مےٚ نہٕ یہِ مصیبت گژھن برداش عرش والو دل مبارکس اندر چھُ غم یِوان ونکیس واتناونہٕ رسول اکرمس صلی اللہ علیہ وسلم